Kani kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban pulih do Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri rang badu ke riu laban halor ke jeng IT lot ban penne ek ha ke jeng rakhe ke World Water Day hnen kesngi. Ke Unlawful Activities Prevention Act Tribunal ke lapen bet biang ha ka khandai terik uyayong ban chong bisyara ka kam ken bian ya ka HNLC. Ya ki kena ki balami na hospital ha Karnataka halor ke jingat bi ha kabam ki ba na Meghalaya ya kini ki kena anu malam no sha ke jela. Bad ke kenhuan ki nong bisyar ka yang syari bahet do kari kelawan poi ha Impal henen kesni. Ka kubor ke babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaban halor ke jing IT lot kari ban penne e ko bad ban kentiu ya ke jing roi ka badon ke jing penne ya ke jing don kamariang. Ha ke jing rakhe ya ke World Water Day hnen kesni. Ulaban baku ke day ubut lum jong ke jing badan ka menedai ko na ke bentak ke pateng banwan. Ka World Water Day hnen kesni ke de ke jing rakhe ha keleng ke perthai banwara ke jing sngutho khrang banweng ke jing jong ke jing kerdo ha ke perthai. Kani ke jing rakhe ke dan jing day bat ke Sustainable Development Goal ke bahnrio ke batmu ban pentik na ya ko bat ke rukom letbar ke bakhot na ke benta baro kat ha ke snam ar hajar laipo. Kamat pedang jong ke jing rakhe menta ke snam ke day Glacier Preservation. Ha ka jing rakhe ya ka World Water Day hnen kesni ya ka National Conference halor kamat Water for Climate Resilience Northeast India lapenlong ha ke skol ba USTM. Lapenlong ya ka conference da ka Nature Care Initiative New Delhi rengkat ba ka jinget trailang bat ka tenat pulih zoology ka USTM bat ka tenat pulih Earth Science. Lawan badeshim benta di giriu syampang na kitanat ba ki jaka pulih bopher. Lapen kup buramru ikilai ngot ki balai opdiang ya ka khusnam National Water Award arhajar arpusau na Meghalaya. Ka Unlawful Activities Prevention Act Tribunal kalapen bet biang ha ka khandai terik uyayong bansyong bisyar biang ya ka mokot duma jong ka Nyautrap National Liberation Council HNLC kabay kun persya ekarai ke sarkar pedeng ban penjelan biang ya ka jengken bian ya ka HNLC. Haba pentip ekani hadian balalet mi akmat ka tribunal unong sadan ke HNLC uba Fernando Shangpliang uliatho baya gejing bisyar biang on sepenlong ha ka khandai terik uyayong ha Guwahati. Ha gejing bisyar bahanen gesni uba Fernando Shangpliang ulong ba ula persyang ban IT ya ka shokos hendrekat kum ki kendon ka tribunal. Syam lasya namar baladat bo ya ka khalai terik rempang arhajar arpusan ban IT ya ka jubab. Bat nakaliang ke sarkar jelap ke sarkar pedang kiladap ai ya ki affidavit jongki. Baru alang arpu kendai ngot ki kena pulia bekentop ya arpu arngot na Meghalaya bat nyongot na Malavali Karnataka kilalait no naga jaka sumar jong ka Mandya Institute of Medical Science ha Mandya ha Gejala Karnataka hadian ba kilangat bi ha kabam. La ban kedau hang ne ba arngot ki kena na Gejala Meghalaya kila klat no ha kabay day ba kene ke jingja. Ya ki arpu arngot ki baipat ki bana Meghalaya mentai kladon ha kamet ke bakot bakya bat lakmi bahaya ki bat on sawalam no eki syakajala Meghalaya. Menteri rang ba kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulapan pau kejing sungu enen kesngi ba kini ki kena ba arpu arngot ki lalat no na hospital. Bat ulapan pauru gejing sengungu igi bor peniat district bat ya ke sarkar Karnataka na kebenta kejing kershan jongki. Ka Physical Medicine and Rehabilitation Center Kalawanra hakasim ke beneng ko ngaya hakathan stay lam mingi ka kali balak bandrong da ka wheelchair bat la penlong ya kene program ha Shillong nen gesngi da kejing temu ban pensup ya kalik kawan jogi brio ki badan jingduna ki dikot med. Dr. LM Solia ibere director ka Physical Medicine and Rehabilitation Center ila penpau ya kejing terang banyak wanra ekene ka kali na kebenta ki brio ki badan jingduna ki dikot med. Ilong babon ni kibriyo badan jingduna ki dukhat met kisham jing ban let shim dawai ne shigijaka mane bat kiwe bat kalam sha ka jing sngo marway jongki. Kane ka kali kia currents kangyam hendrugut kibriyo bat ka way ka wheelchair. Kane ka kali ka don ya ka ram ka barla ban pendrong ya ka wheelchair. Lala ban penio kane ka kali lengba ka prime Meghalaya. Kane ka kubor ka wan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Naga AKASHVANI Shillong ina petang biang ya ka kubor.
Kakenuan basan ngut ki nong bishar ke yang syari bahaya du hakari ke Supreme Court belai lam du Justice BR Gawai ubreru u Executive Chairman ke National Legal Services Authority kelawan poi he impal ha ke Jela Manipur henen ke step. Andala poi he impal ki laingut ki nong bishar berkentup yau Justice BR Gawai u Justice Vikramnath but Justice MM Sundresh ki lalit jingo ke Chura Chanpur. Bat kledon lang ha ke jingelang play ya ke Legal Services Scam ka lumpung man ai jing sumar ha ka baydey bagi jing pang bat ki legal aid clinic kila samru iki mar ai jingerap iki brio ki bare tengen ha ki relief cam kila shembentaru aga jingelap ban penurung kerteng iki brio ki bare hok mani ojing mentoy na kebenta ki skim baper kila let jingo aru iki relief cam ha Bishnupur kini kisangut kinong bishar kini shembentaru ha ka jingelang ha ka Manipur High Court ha kanong ba Impal mentagasngi Kamankan Christian Higher Secondary School Boy Rembong kalapan krep bandit mi kemat negeri India hagajeng kon Indo-French Football Tournament hagasin kabaar kabanlong ha Paris sekeri France. Kani kakenuan nilai akai rengkat baru coach ken mi na Shillong mentagasni balik isyam benta hagajeng nilai akai kaban sedang haga arpusan tarik menta ulber. Ya ke India an mi kemat aga Mangkan Christian High Secondary School bat ke TG English School na Manipur kebalalong kala ado haga Subroto Mukherjee Cup arhajar arpusau. Ke Sarkar Meghalaya kala penlong ya ke jinggalang henen ke sengi ban kitbok ya kena ke kenhun shwa bagan mi na Shillong ha ka balawan ban isyam benta da kinong yalam ke Meghalaya Football Association bat ki he na ke Directorate ke Sports bat Youth Affairs. Ya ke program pensngo tho halor ke jingye king liang kayak la penlong henen ke sengi ha ka wa Cibragre Hatura bat kene kelawan ra ya ke jing sngo Shetrham. Bala penlong da Ketura Adventure Club kani ke program ban pensnguto katemu ban penito ya ke jingin nya aliang kayak syaki kena skol jing skol baper Ketura bat ki jaka ki bamarjan da ka betemu kam tami ki kena ba khatar hado khan rew snam karta ban penkre eki na ke benta ka Meghalaya Games ka banlong ngan ong biang na ke benta ka National Games ka banlong ha Meghalaya ha ke snam arhajar arpuhnyo La ajing batay kanek program dau Ian Vincent ubdeu coach jang kekenhon nya kayak ka Meghalaya. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek CM nengasngi ula kentu iki kimeki kpa ke banyak thok bagi dai ban penpong helmet ya laki kun kenang ban lat na kejing mensau. Ula ong bala sakhi babun sien ki kimeki kpa kem ju penpong helmet ya laki kun hegi thok bat kane ke bo ha kejing ma. Kini gi bapen Kenya kini ke hukum kin syak dan kuna kat kum ki kendon ka Motor Vehicle Act. Ula ong syok bagi jing buat ya ke hukum kalong ke badan kam na ke benta ke jing skan. Ya ka yang bertemai jang ke Subdivisional Court ha da dengre la plehen ke sengidu Chief Justice ka Meghalaya High Court UIP Mukherjee. Ha kani ke program ban play lai dan rengkat speaker ke yang darbar tau an gejala Thomas A. Sangma, ke Menteri Bilik Kemi ia ke tenat an gejala Meghalaya i Dr. Amprin Lingdo, MLA ke Dadengre Rupa M. Marak bat kiwe-kiwe. U Thomas A. Sangma ha bakran ke jinggalang ulai ro ke jing play ya kene ke yeng jong ke yeng syari baru ulong ba usngo jo mensiem bani i ke jingi i jingai jong ke sarkar ban penkela ya kene syak aka ka ba de ke yeng jong ka jingle hok bat kamari rengkat na kebenta ki nok sok snong baro jong ke jela. Karam Krishna Mission Vivekananda Cultural Center henen kesni kala ai ki certificate sha ka batch basis pa kendai jong ki balayo jing hikai ka computer bat ka batch ka basopu nyo jong ki bapule ka language ha ke jingelang ka blalong ha Shillong henen kesni. U Swami Yogat Mananda na ka Vedanta Society of Providence USA ulalong kongsan bat ula kentu ki kena bakin long ki batrish tom ha ke jingim. Bat kat tu kubor kalakot agane ka step ka balawan chipina ka AKASHVANI Shillong. Ha ka por prabajing ina so baga Delhi station na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ni pengker mau piginong ngap bah ka por prashteng na ka station pinyo e ka North East News. Ka por menta kala jandap artat prabaje.